راستی جی ام نها دراش کی گلکی گرینگ حساسیتی و گلکی لپیشه هم جیان دکن نها طبعی امی و نقطه جی شروع بکن راش بله نها راستی هر کس هشیاره هر دو تاخ يعني جالي ويدا جمجسي ويدا حياني يزوي أولهي يبلا كاري عصايشي جابكرية وشيارة وروشك آورتا جار دركة بأوتي از باور دكم يعني أو روش أمي كانوا من ببن حاكم وأم وك إيرشي هفته مئة جاري كيدن ام بین هیوی وان رف و کتن به دنگه چکا سکن یایه یعنی چک بدنگ بینه به اما رشگرن لپیشه داره تمر جواکی و وسیله این راگهاندنات موجه بیارد بیجن به عربی نا شرکی خاص گلکی مزن لدوجی حرد و تاخان دست بیده که ev bu xwe şereke yani şêwazekî şer e duyemîn heyanî niha şêmexsûd dibin dûrpêçê de ye rê nehatine vekirin û gel jî derê ser emên seyteran ji bo pêdivî jiyanê xwe temîn bike gel rast zehmetiyan û carekî din gel bernadin niha hev jî îslûbekî şer e يعني شرعي هي أريد جك بدنگ بینه اس سیان نه تاخدا همو پدیوی جیانه گل احتیاجیه و اما همنی اما بین درمان درباز نابه اما بین خارن درباز نابه بعد حاصل نخاشی یعنی نکان هرن باجار اما بین زاروک شیرتنه اما بین نهار تاخ ویرام شده جیانه که یعنی نه حیانی نه تدی دورپیش کی قرشه یعنی دورپیش کی حیانی تدوی لدجی حقوقه لدجی مافه لدجی انسانیتیه یعنی نه باور بکه اما زانه البکی شیر تصور ندن آنها لیرامی ویجی گل به امکاناتی خوی ذاتی امن خو حیانی نه برای واده بی